أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرجات العلى في حوائج الناس. درجة بلند دحوجية إنسانا قم هو بيك بيني دنا، يعني روجا قيامتي وقتی گمو بخوازه درجه مهو بلند به د دنیای دا مهو احتیاجی انسانا مهو پیک بینه سقنطی انسانا لسروا راکی. هاتیا روایت کرن ج ابی هریره خدا جی راضی به دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. او کسی گو سقنتیه که جسقنتیه دنیای لسر مسلمان کی راکه خدا عز و جل روژا قیامت سقنتیه که سروی انسانی دراکه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. او کسی گو مسلمان کی بسترینه وی نهت کین الدنیا دا خدا عز و جل هم د دنیا دا هم د آخرت دا وی نهت کینه وی دسترینه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. او کسی انسان کی گوتنگایی دبی وی بیخ فرهایی دا خدا عز و جل هم دنیا دا هم د آخرت دا سهلایی جیر چید کی وی تیخ فرهایی دا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حتى گو انسان د آلیکاریا برای خوی مسلمان دبی خدا عز و جل جی د آلیکاریا ویدیا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. او کسی کو ببه سبب ریک جبونا کو علم تدوری خوندن خدا عز و جل جی سهل دکی جیرا ریک گوی ببه جنته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقتگو انسان دمالك اجمال خدا دا تو ببن كتابا خدا قرآن بخوينن درسيج هبدور بيجن إلا ملائكة نازل سرواد بن ورحم جي دوراواد گري وخدا عز وجل بحثا و لجم ملائكته نزي خدكي. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. او کسی گو عملی وی الپاش بهلی عملی وی پیش نیخی قنجی وی نبن عملی وی صالح نبن امر خدا بجه نانی به خوش حرامیه دور نگرت به نسباوی وی پیش نایخی نسباوی تفایده نادیه دا. گو گره آغا جی به یه شیخا جی به یه پیغمبر جی به وقت عملی وی نصالح به لجم خدا تقدر و تقیمتی وی نینا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.